شهداء صالحين أينما كانوا أحل أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح الوالد أحمد خالد عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عن باب اعتدال القائمين utawi iki kubab i'tidali pira-pira wong kang jumeneng utawi iki kubab nerangaken i'tidale pira-pira wong kang jumeneng. Anin Nu'man bin Bashir saking Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Nu'man bin Bashir. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi la tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum la tusawwunna yaktine madepo temen yaktine madepo temen sapa sira napa yaktine madakno ngelurusno la tusawunna yaktine madakno ngelurusno temen sapa sira sufufakum ing pira-pira saf barisan sira kabeh. Au la yukhalifanna utawa nulayakaken temen akan napanya mana perselisihan. Au la yukhalifanna utawa nulayakaken temen sapa Allah Gusti Allah baina wujuhikum ing dalem napa niku baina wujuhikum ing dalem antarane pira-pira ngarep sira kabeh. Hadis kedua An Anas saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah qala dawuh sapa Sayyidina Anas uqimat dan jumenengaken apa as-salatu salat mengene kocak kamat uqimat dan jumenengaken dan lakoni niku lho apa as-salatu salat fa aqbala mengko madhep alaina ingatasi kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhep biwajihi kelawan wajah Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh Kanjeng Nabi aqimu jejeka sapa sira kabeh jejekno sapa sira kabeh aqimu jejekno sapa sira kabeh pada tulisna jejek genje jejek lurus tulisna pada aqimu jejekno sufufakum ing pira-pira saf barisan sira kabeh
wa tarasu lan ngrapetno sapa sira kabeh. Fa inni mongko sak temene ingsun iku ara weruh sapa ingsun kum ing sira kabeh. Fa inni mongko sak temene ingsun iku ara weruh to ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh min wara idhri saking mburine geger ingsun. Wa anhu lan saking Sayyidina Anas bin Malik aidan halemane anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Sawu madakno sapa sira kabeh sufufakum ing saf ing pira-pira saf utawa barisan sira kabeh. Sawu madakno sapa sira kabeh utawa ngelurusno sapa sira kabeh sufufakum ing pira-pira saf barisan sira kabeh. Fa inna taswiyatas sufufi krana sak temeni madakno ngencengno lurusno ngelurusno pira-pira barisan. Fa inna taswiyatas sufuf krana sak temeni madakno ngelurusno ngencengno pada pira-pira barisan iku min iqamatis salati saking napa niku setengahe saking jumenengaken salat utawa sampurnane salat. Hadis nika menjelaskan tentang kesunahan-kesunahan yang hampir dihiraukan tidak diperhatikan oleh umat Islam. Napa nika? Meluruskan barisan sholat dan merapatkan barisan sholat. Padahal Kanjeng Nabi neka betul-betul perhatian banyak ancaman-ancaman dari Nabi bagi orang yang meninggalkan dua neka lurus dan rapat. Meluruskan barisan sholat, merapatkan barisan sholat, ini termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Karena mau apa benggeng nih kah, mau beda celah untuk tempat kenenge, keng orang ini kesengkah, males atau karena bodoh. Sehingga tak ngesein berdayada dengan alasan sengkah, males neneng budi, padahal umpamana maju ki sedeng, maka berarti orang ini termasuk keancaman penikah. Napa ancamna? Ancamna berarti orang nikah ampun apareng tempat atau ruang bagi setan, karena setan nikah terus mengganggu, terus berusaha untuk orang ini ke sapa aja sholat tak khusyuk, sholat tak bener. Ya karena kebuduan kula ban panjenengan sehingga dak soft dak barisan neka tak memperhatikan. Padahal dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awal thumma lam yajidu illa ayyastahamu alaihi lastahamu alaihi." Kalau seumpama manusia mengetahui ma fin nida pahala-pahala bagi orang yang adzan, was-saffil awal dan pahala yang disediakan pada barisan pertama, barisan shaf nikah, thumma lam yajidu illa ayyastahamu, kemudian mereka tidak menjumpai, tidak mendapati kecuali dengan diundi kocok. Setro aden kocok kada yundi, setro berneng barisan yada nikah yundi kocok. Saya keluarnya mana neng barisan pertama, saya keluarnya mana soro adzan. Lastahamu alaih, maka mereka akan mengundi, nama mereka dimasukkan satu persatu, kemudian ngaring-ngarisan kan sempurna. Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awal thumma lam yajidu illa ayyastahamu. Kalau seandainya diperlihatkan pahala
ma fin nida dalam adzan wasofil awal ning barisan pertama tak nemu tempat ning sof pertama kecuali yundi kocok door press ya, pasti mereka akan melakukan saking diri raja gencernya barisan pertama. Jadi ngoneng maksudnya maafinida ay law ya'lamun nasu fadlal adzan wa thawabih, seandainya manusia ke oneng dek kencurna adzan ya, pahala daripada adzan la harasu alaihi hirsan syadidan wal tanafasu alaihi tanafusan yaj'aluhum yaqtari'una 'alal qiyami bih. Ya tak gelem bonjo engko onjo tang bapak tukang adzan botang tretan to ngabo arep bueun undi bae yundi wa. Al muadzin atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang si adzan nika waku ning dina kiamat leher paling lancung, paling panjangnya leher kelak di hari kiamat al muadzin. Karena orang yang tepat dina kiamat pada sini ke kabeh pada terus selamat tah. Pelo bodo setengah bodon bodo selem bereng pelona sampai ngapa-ngapan terus selamat tah. Orang se pelanceng lek era pasera orang si adzan. Apa selamat tinang Allah Subhanahu wa taala. Mau nepakaton tinang Gusti Allah. Jadi soft mereka perhatikan, umpama beda orang yang sholat atau berjamaah, misal mau neng barisan kedua atau ketiga ini kan otot dek rokaat imam, tapi beda barisan saya ada ini kan kosong sedeng ya tempat di sampian afdol kamma neng budih nototen sholat imam atau maju ke ada ngesen sof tapi tak nototen rokaat imam ketinggalan matalan, tetap lebih afdol maju ke depan ngesen sekosong walaupun ketinggalan tak nototen rokaat imam. Neng budi langsung notot menangin dek ka rokaat imam keng neng budi ya ada beda kosong keng ki jauh kare berempat barisan baru depak ada tak utama nih kan ki utamaan medek soft barisan awal atau barisan sekosongnya kenengin walaupun sampean ketelatan rokaat sera imam. Paham nih? Mangkan mau ngentara masjid langker sajadan cek jerah. Orang ini gini sajadan cek raja. Nah akhir orang todu songkan sengit sajadan sampian. Mestinya sajadan neka cukup kangkui orang dua karena sampean pakai sajadah. Akhirnya cukup orang situ. Nah, imam nih harus ngerteh, harus peringatin ongku imam nih kah. Imam nih kah harus memperhatikan dengan makmum. Kanjeng Nabi ini kemudian berjamaah sareng sahabat, ningali kebudin sampai alun jus nih kah. Dari ujung sampai ke ujungnya perhatian kiongku. Dari ujung ke ujung sampai barisan budi, bedes tak lurus pundan. Baunya beres tak lurus, iya tadi Kanjeng Nabi pelurus. Perhatian Kanjeng Nabi ini kan dekat sholat berjamaah, napa dekat soft barisan, perhatian kiongku, karena ini termasuk kesempurnaan daripada sholat berjamaah. Taoning karena imam Maria acuh, tak ngereken ke makmum, atau imam mereka karena bodoh. Mestinya sebelum sholat nika diperhatikan anak sehat dengan makmum pelurus perapet cek sampai ke barisan kecuali saya ada penuh
meluruskan, merapatkan solat berjamaah adalah merupakan kesempurnaan solat berjamaah. Jangan membuat soft kecuali yang di depan rapat. Bersiwak walaupun dengan ujung pakaian. 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Khusyuk. Yang pakai yang HP, coba disilen HP-nya terus saya pakai nggak sini ke terus. Ya daripada nggak pernah ngeruah. Sufufuhum fi salati kasufufihim fil qital. Barisna para sahabat nika mun bojeng nika engak barisna perang. Masa orang perang renggang? Kita mungkin. Barisan orang perang nika rapat. Rapat. Bau nika rapat cek sampai pada bengkeng, are mun bengkeng lemah dikit tak kuat. Jadi sholat atau sahabat nika mun berjamaah engak barisna nika engak barisna engak perang. Kadang suruh maju. Pengen kira suruh maju. Ban. Saking budun. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu. Aqimu sufufakum fa innama tasuffuna bi sufufil malaikah wa hadu bainal manakib wa suddul khalal. Walinu bi aidi ikhwanikum wala tadru furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskan shaf kalian karena sesungguhnya kalian itu bershaf seperti shafnya para malaikat. Lurus, rapat, rapi. Wahaddu bainal manakib, luruskan di antara bahu-bahu kalian. Ini lurus. Pundak-pundak kanan, bisa kanan, kiri bisa kiri. Cek sampai beda saya maju saya kok nek bersi mundur sekuni. Pecek lurus ongku. Lah ini kemestian beda pihak masjid set bagian tertib nih mentertibkan shaf. Nyamana polisi masjid. Ya Pasuruan beda Masjid Jami' Al Anwar nih. Jadi beda petugas sepace tugasnya aja ke shaf. Orang yang sholat tak bagi, panggil, ya panggil, ya dina. Orang yang takbir, asolat ta, budi, keng beda kenangan saya tak rapat, panggil. Orang perhatian sini kan ini orang yang paling raja genjer, mungkin sampean pegel, wah pengurus bojong orang. Aku motor soon dah orang sini dia. Ya. Wahaddu bainal manakib wasaddul khalal. Sompat mon beda si bengkeng. Ya, wasuddul khalal, se kosong, SN. Walinu bi aidi ikhwanikum, lemah lembutlah terhadap tangan-tangan atau lengan-lengan saudara kalian. Cek gereun patang sikut. Cek petap. Walinu bi aidi ikhwanikum, lengan-lengan pelemes. Ya, cek sampai kira-kira wala tadharu furujatin li syaitan, dan jangan kamu meninggalkan celah li syaitan untuk setan. Celah dalam sholat berjamaah ini kan ikan setan. Berarti sampai nabri kenangan kangkui setan. Waman wasala saffan wasalahullah, barang siapa yang menyambung shaf maka Allah akan menyambung dengannya, yakni ala rahmat Gusti Allah. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutus daripada barisan, Allah taala akan memutus hubungan. Jauh dari rahmat Gusti Allah. Jadi penting ngaji jaban saroban. Apa aja ngajurukang. Orang lempuh ki ajurukang, Allah tambah tak melo kenengan kanjen. Perhatiake ongku, mungkin bersih kosong, maju, sobung, nyaris tade orang perhatian dewa. Bila tak gelem, morola pesem abengkeng, engki abalom bese tanah. Makanya jarang khusyuk kuli sampean sholat nih. Beringi setan apa?
Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan wa bana lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membuntu, barang siapa yang menutupi, membuntu suatu yang benggang, yakni dalam suatu celah dalam shaf. Man sadda furjatan, barang siapa yang membuntu daripada renggang di dalam salat, menutupi kerenggangan celah dalam salat, rafa'ahu Allahu biha darajatan, Allah taala dengannya akan mengangkat derajatnya. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bangunan di dalam surga baginya. Ki oleh rahmat Gusti Allah cuken bangunaki swarga bungko dalam swarga Gusti Allah. Raja ganjar sampai para jengak ini kabi kanjeng Nabi. Orang saya tak lurus barisan dalam solat ni kabi aten tak kira lurus mak. Solat tak lurus, solat tak rapat. Cari dalam solat bi tak bersatu. Dalam solat pun bi tibi kan tak ngurus orang pun. Boleh perang. Jika solat lurus barisan dari le tak kencang. Soro perapat barisnya tak gelem. Lah terus dia mau isyak perang. Ya jaga perang. Kanjana roh jalan kada, mula masih mati tak kira jalan. Enggak roh salat merapat ditok jadi tak gelem. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW ngancam apa? Istau wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan barisan kalian dan jangan kalian berselisih antara barisan bersih maju, bersih mundur, bersih buruk aireng, bersih al-muhim tak rapat dan tak lurus. Fatakhtalifa qulubukum, atau atena bean bakal berselisih terus. Perselisihan yang terjadi ini kan mungkin disebabkan karena perselisihan di dalam sholat nikah, bisa jadi tak bersatu umat Islam nikah. Ya, perhatikan bagaimana Nabi mengancam orang-orang yang berselisih dalam mengatur shaf. Beda ancaman dari Nabi dalam perselisihan dalam shaf barisan. Sampai burun ke aten orang gelem. Tak gelem bersatu, tak gelem kompak. Banyak ancaman dari Kanjeng Nabi ini kan. Oleh karena itu termasuk hadis nikah, aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Tegakkanlah saf-saf kalian dan rapatkan, karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian semua dari balik punggungku. Tadi Kanjeng Nabi oning kama yu tako ongku, saya tak rapat, saya tak lurus, saya tako ongku. Kanjeng Nabi ini masih tak tole oning, tak pakai spion, tak pakai ajeling gabudi. Kanjeng Nabi oning cek berde se bengkeng, cek berde se tak rapat, cek berde se tak lurus. Ini tahu persis Kanjeng Nabi. Ini kak mukjizat Gusti Kanjeng Nabi. Tahu neng mon pengimam mana sampian beri sepion pola malay tahu. Tadi tahu satu oleh. Ya. Oleh karena itu Gus bagus orang nikah, orang se ngereken ndak kebagusan orang. Mon masuk swarga cek sampean tok masuk swarga. Orang boleh cek ke swarga. Tak sekapin orang ibadah ni oleh ganjaran, tak sekapin. Tong kalau orang ngaji tak kapi orang oleh ilmu semanfaat. Orang beribadah sehebat apapun ibadahnya tanpa ilmu tak bisa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah walaupun hebat ibadahnya, banyak ibadahnya, tapi tandi ilmu. Tolak tak itu Gusti Allah. Hatta lima baktuna berjamaah, tapi tandi ilmu dalam solat berjamaah, toleh apa oleh lesoh, oleh payah.
oleh pendet. Nah, ngaji ini kan supaya amal lagi. Jadi cek egois jadi orang nih kan, tak ngurus ada orang. Enten perhati kiongku sampai oleh ganjaran raja nih kan, yang kak derajat tu, bukan oleh bungkai dalam swarga ini Allah Subhanahu Wa Taala bangun lagi, ya. Tak beri kesempatan ke setan. Nah, ini kudu nyocot baca. Imam ini kudu seneka. Imam ini kudu apa? Kudu apa yang oneng. Cek mereka amat tak ngereken ke makmum langsung Allahu Akbar langsung takbir aja. Perhati aki yang ku nih kan. Ya. Termo ketetel masih manfaat. Cek kasengka, cek kok takut. Cek ngajak bareng bagus. Tak gelem seret jotos. Suwen. Maju. Tak gelem. Ayo maju. Tak gelem. Baca ke barisan TV. Panca tak gelem. Kalak tanah ngeseret. Tak gelem beri je lah jotos je lah keket hari ya setan dia. Kanjana setan berarti dia. Yang suruh merapat malah tak ada setan tak gelem. Apa benar kanjana setan dia. Ya. Soft barisan. Timon imam ini ngerti. Insyaallah takut makmum bisa lebih perhatian karena imam apa lah tak ngereken, tak merapikan barisan. Kanjeng Nabi mau ngimamin nih kak, ingat ngimami perang pak. Ingat orang mimpin perang, sedangkan sahabat tak baris nih ingat barisan perang. Pacet pemimpin apa pemimpin ingat renga perang. Nika pun mulai benyaring tak ngereken tentang soft barisan nika. Yang sepele. Padahal ini termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Ben ancamna berat. Bi ate na tak bakal bersatu umat Islam nika. Mun dalam sholat bi tak gelem bersatu. Nah, lekar gak dinto mun asolata sambian sholat di langker, sholat di musola, sholat di masjid. Cek sampai tak memperhatikan kak soft. Semakin perhatian soft berarti sampean semakin diperhatikan oleh Gusti Allah. Ya. Semakin sampean neka ngereken, semakin sampean neka napa peduli tentang kesempurnaan sholat berjamaah neka, semakin sempurna iman orang neka. Karena orang neka tak menyanyiakan sunnah kecuali orang yang menyanyiakan desa kebaik sunnah. Tak perhatian dia kesitung sunnah kecuali orang kelak memperhatikan desa kebaik sunnah. Kanjeng Nabi sih menyunahkan. Tak ngereken berarti tak ngereken ke kanjeng Nabi. Mohon perhatian berarti perhatian dekat Gusti kanjeng Nabi. Umpama cek keng tahu ada barisan pertama neka. Yundi pak undian kapi. Ya undian kapi. Tahu neng mon Jumat angkat dek 1.000, barisan kedua petok lemak, ketiga seket, keempat segeme, kelima 10, keenam 5.000, ketujuh 2.500, kedelapan 1.000, ke-9 500. Ngenep pas deh. Ya, karena pandangan kuli sampai kecopek. Pas saya beri beras soft pertama PC 100, beras 5 kilo, nyakel tek 5 liter. Ya lah kok nyares soft pedok aja lah. Karena pandangan kulit sampean neka pandek gelu, tak mikir ke akhirat, dunya melolo. Ya. Congok mon bodereng soki meri PC. Kita buka gerbang lah, nang ada pun, takut tak melo kenengan, terus nang ada, dorkes nyongok nang ada, orang joget saya jongok nang ada, bajang nang dibudi, istiqomah kok nang dibudi, bener istiqomah yang sengka kaki, istiqomah ni kan nang ada, istilzamu ta'ahnya mana, mohon maksiat ni kan bener istiqomah, israr netepen dosa, ya. Bahkan kenangan nih kan bener masjid nih ada si Andi pak, masjid nih ada si Andi.
Umpamanya beda orang lebih biasa beda tengah, soft barisan pertama beda tengah, lebih biasa, cek keneng aja, lebih noreng aja. Walaupun apa boleh legena beda surban na, beda tasben na, beda siwa keumpamanya, cek kenengnya beda sandi berarti. Gimana kan tuh tak ngereken, tapi sampean mon Mekah neng Madinah ka sarebu nungku baris sampai pek tekepek sampai reng-mereng terus nemu barisan nih ka. Tapek dulu. Setro abe jeung sempurna re melarat. Nyari benggeng nih kata dok rapet sarah. Beda dina. Masih buru nyaman lebar. Wet buru saking benggeng. Cak yang jihaji ro pancet, sejihaji tok je pancet yang ngak bejeng Mekah Madinah roh. Rapi, kapi, lurus, kapi. Kita zuhur berangkat, kita maghrib berangkat, ramai masjid je lah cukup lah. Cik majine tak mulai lagi, bedai sabar majid. Jadi penakotan masjid tu, masjidnya ya. Cak ngungku solat yang neng Mekah ro pancet. Asar ni biasa nyampung, asar, maghrib, esah, lumrah pun orang ibadah haji ni kan, asar, maghrib, esah, tak kira boleh. Ada entek sampai isya, lecek saking ngepancet dia, wah hebat, cukup langgar paling 2 baris, gawat lah banyak langgar 2 baris ni. Makan cek ketibi, adzan cek ketibiin, borong. Kamat pojian kamat imam ada fadilan bi tibi fadilan imam tibi fadilan orang sya'adzan tibi maka orang sya'adzan kuaku atwalu a'naqan yaumal qiyamah paling lanceng leher kuaku ning dina kiamat orang sya'adzan karena fadilan bi tibi tak keneng borong khotib lain muadzinah lain imamah lain karena tingkatnya neka yang lain juga cak moro langsung ongke teti imam beda tartib ongke pangkat neka pangkat orang ngabisanan be bisa tukang adzan dia seneng tukang adzan di masjid ya lain lah Bilal ya khotib semua lumayan abisanan bi khotib Jumat Imam Jumat bisa nabaan lain lah pak wah jauh gawat dia padahal karo imam masjid kan berarti ini toro orang semasjid ya apoleh bisanan kiai wah tambah gawat bisanan bi imam bisanan bi motin bila seneng motin aja nyaman kakek mon mati ngolok bisan pak bisan motin mati ya. Makanya wajar orang atau karena rebuan imam nika. Ada bajarna, mungkin masih ada bajarna. Berapa orang atau karena rebuan tadi imam nih? Namanya moro, iya, siapa dia? Padahal ada kencer lagi karena pun beda fadilan nika, tak kena ngeborong. Adan dia, pojian dia, kamat dia. Sing imamen jigi ya borongan. Waduhan bi makmum. Sufufakum, pelurus perapat. Jawa dua perapat. Ya. Nika ancaman bagi orang yang salat berjamaah yang cuma tak rapat, tak lurus as-safah, maka ancaman sampai daatina pun tak bakal lurus. Ya. Ancaman Kanjeng Nabi, mula Kanjeng Nabi ada bu, engkau tahu di antara ban kapi saya tak loros, budi pada nabi tang adaan, berarti Kanjeng Nabi oneng de orang saya berselisih di dalam soft barisan mereka, saking bentuna Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu penting mereka diperhatikan, ya saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, saling membantu, saling menolong dalam kebagusan di antara mereka dalam ngatur barisan soft barisan salat berjamaah, jangan sampai bersetak lurus, jangan sampai bersepengkeng, atur dengan serapi mungkin, serapat mungkin sehingga
barisan kelak pada barisna para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Babu ma yaqulu ba'da takbir. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين فادل حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافتها ثم إلى أهل بيته الطيبين ثم إلى أرواح أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عكسم والوجه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقل بن سالم قطب ربان ثم القطب ربان سن شيخ عبد القادر الجيلاني وسن شاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصولهم وفرهم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى أروى المقدم ثم إلى أروى الحبيب قطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زلهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفرهم
ثم إلى روح المقدم ثاني عبد الرحمن السقاه وأولاد عمر مهضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدا الحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس الملك وأخي عباس الملكي ثم إلى الحبيب علي كويتان الحبيب محمد بن طرن الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب محمد بن هاشم قرسي والحبيب شابو توبوتي والحبيب عبد الله الحداد بانيل والحبيب حسن باهرون وزوجته والحبيب جعفر بن شيخان السقاب والحبيب علوي بن سقاب السقاب والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاب والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه والحبيب صان وصحامي تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار ووصوله وفوره ثم إلى روح به نور سالم بركة ثم إلى روح به يروفي ثم إلى روح به جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم إلى معروف عارفي ثم إلى روح كي عبد الله محسن بن هاشم ورافي وأصول وافر ومن انتسب إليهم أجمعين ثم صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الجد ثم إلى روح صاحب الحول الجد به مهاجر وزوجته وأصول وافره ثم إلى روح الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وعلى من أسلافنا الصالحون مثل هالجلسة نويناه وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.